Hai menaze ibeting chua na micram kyu kai za kachum dammai gumara sam news kadere insa CHUNA times kene te wangara daleng India deng gumbedeuge rezete pe Defense Minister Sri Rajnath Singh ne zinai kram kyu kai za kana mama ge Himalaya himlo na mik pen bia ga bambe India na Pakistan de guram rai line of control ta ga bambe namdi Siachen glacier ke bun kang bambe bam haina chi za bambe world highest battlefield me kiami wangze India gu spy mara me chipolong ria ge rem ro khatleu ze ka dabar me tingti gunai pe ka dawangai bata te gai de leize sale Defense Minister Sri Rajnath Singh du Siachen glacier में कियामे तेतके इंडिया दे गुस्पाई पे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वो कंजांग तेत कायदे लेइजे ऑफिशियल ने साले चीगे राजनाथ सिंह ने इंडिया दे गुस्पाई बो गुबुन कांगजे ग बोदु हदुदम समगायदे लेइजे ऑफिशियल ने रंगले India dege tingmo ibe tingnai shabai palam rangkan tomabo Indian Meteorological Department ne zimai kram kyu zin kai zakana mama ge saze anui north eastern longria ga bam nam di ramege rating khai tet robe cyclonic circulation ting khakai wangze ting ruiba nai ting ka phit pe anui north east gulong ria ramege bam nam di Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram Tripura banai Sikkim ge ting ruiba bamgu lei zarang to ga de India dege tingmo ibe tingnai shabe pelam rangkan tomabo Indian Meteorological Department ne posuwang rabe rang to gaize buirap sap ting ribe moderate rainfall northeast gulong dia ramege bambe namdi gram kyozi kaize mye ting rui chuze gram kyozi kaize snak chang ting rui legu leize salei Regional Meteorological Center Guwahati anui Northeast India de getting ma ibe ting na shabe plam rangkan toma bone saze na mai kram ge zing kai ze chum dam mai ge anui Northeast India de ge ting khakai wangze ting ri ke be bamle gu lei ze rang to gai de lei Khurai Assembly Constituency kanga bambe polling station both to be kige electronic voting machine EVM tun shabzine S Sarat Kumar du FIR ka gai de lei Marasam pomeda ge S Surat Kumar ne saze pogu bot pera lang sapwang beloge peluis mak mane pogu bot petura nila lele ka sirsudu pane pelung mak pesam ku sarat ki ut deuge mata tume official dage polia ga de lekane bot to be ki ge mata tume official ramane pachu FIR kai kai de leize sale Surat Kumar ne bot to be ki ge mata tume polling official ramdu neugaise chona pogu bot to ni be pelam sine je ne blo polling official ramne pelam rangjun ze rangmi ga makpege bodi me pnui lowang sang ta di ze mina hangsa ma a pnui ra ta ze bot to be ki me gutse EBM ten cha chu le kane official ramedu a te hazam ga mak le ze sale Calcutta High Court samram be ki ne zinai kram ke zin kai ze kana mama ge sam hepet kai ze teti betting kum chang na ze cross ro kum ge West Bengal School Service Commission ne lesi ki ye ka te be pe hang mina ka chi be pe boru ge lugut pe job scam rangkang hinim pe ze sukri go tabam te ra lugut pe kak tu kham gai de lein Zaina Calcutta High Court samram be ki ne lesi ki ge ka te le ma gu tabam chang kai ze srok so nera hetpet kai de lein Aipo deuge tu sam sewang behige samram bekige ta to bepu justice dibangsu baksa nai justice Muhammad Sabar Raksidine du pet kaize te tibeting kum chang na je cross rokum West Bengal School Service Commission ne state level selection test lisikige ka te bepu hange mina ka chi be boro go lugut pe ma poronga ben ta ku de leize sale Zai samram ba kige ta to be ne rangai ze hindi makpem fuigine lesi kige ta to ra lugim na bodu tenikak madai lungge penugu salary mihilei ne pewang kham rahang hepet kai de le zai kusare kiu to deuge pe 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 district magistrate ne ai mek teile be pe dagne rangkang hawang dui rahang razi pe kai de le Calcutta High Court samram beki ne hepet kaize apo recruitment process lamge palam ka thaimira Central Bureau of Investigation CBI da ge rezi pe ga le zai kichum lungge CBI ne panuita ge report pe ga hang rangai de le National Socialist Council of Nagaland Unification NSCNU ne emergency meeting kakulok peta tu panigu kem ke hoyi ge sam hebin sam behi ge sam ria prenchi be ria ke gaize pani kyang na ne en kitobi zimo mi du lupen ra de leze hepet kai de leng en kitobi zimo mi ze
National Socialist Council of Nagaland Unification kyang nagu General Secretary Rosi Bepegu Pepe Delay Kane en kitobi zimomi du pamau pelu ze panui kyang nagane lupet pese pasugine samram ze rezete ze bambatak panui kyang nagu kacharang kang de katim sak pe misonga ze pabam bezege te lungamak pe tengambe gobe nai pabodu zu rochi makole ze sale social media ramege NSCNU ne panui bo meeting sam he biga be go samria rangba gai ze chuna panui kyang na nai haram ka dab ge hai klei te ze samsa be pe elezo venudu mihai menane zo gai Zimomi kelege National Socialist Council of Nagaland Unification kyang nagu General Secretary hang kakai kadai delay jasale Zinai kram ke zing kai ze kana ma ge Manipur police personnel mi songa me election duty hange pedu hang tu ga me bone infal nam dige punira ta se sokri da ge to lega ze wang rabelu krute set Lok Sabha election Okta Manipur Parliamentary Constituency Kram ke zing kai srok mai ge boto rahange Tamenglong district me duty te rahang kai gai be ten makulei je sale marasam po mene sa je ai me Manipur police personnel spy me bo je inki me zet nya le jane panuiring tingge kache kacha para hang jigne Tamenglong district me election duty te ra ten makulei je sa be je Kangpokpi district kuki me bambe nam te to ra be jigne hinglei je sale Israeli military ne saze panugu intelligence directorate kim samra mete wang kan duize palamchira kakathai bege rezite pe Major General Harun Haliva patabam gine tenso ga dele je sale Palam ana hakum to ra kadalu me bo Hamas ne Israel day zikum ting kum chang aza ka kachum habai ke zis na mage chimak pe hi gine kumen lim hang za ka dei ke lim ka za pok pe rem ro misonga ka bong be tenso ra wang chang lakti bizi gine brit ngam ze pata dele ze patabam gine tenso ga dele ze sale Major General Harun Haliva ne pogu resignation letter patabam ngene tenso ga besam klale sige rogai ze zikum ting kum chang na ja ka kachum bai ke ze sna ka mai ge Hamas ne Israel de lup sengi wang bege kim samra mete wang dui ze palamchira ka thaime boge ta tu ze madu chi mak ze Israel de mine pa chun num tu ze razi pe gai be tu figa mak te le ze sale Zaina apo tingmik Israel hange kamui be tingmik black day ze pane pachai ge prit tingmui tingba kai ze bombe paring tinglui kai gude leize Major General Harun Haliva ne pogu resignation letter ge rokai de leng Sam pechi ga be anui Zeme lesina mahange rangai le pelam ane hanai ka ke Indian government ne recruitment drive mina ka chi be boro ga lugut pe sam ka lale si pepet kai zela muidele I met department rameze railway protection force ne sub inspector SI post sange hamdai ringe ko nanai constable post changmadai hai not set hange recruitment drive te ke zela muidele Chogu me anui Zeme lesina me apoge kazoga ne me ane kram ke hizi cruising yoting kum chang na jang kam dai gene online gene apply to choose ke pay ke hizi cruising dai ting kum chang na jang kam dai lungge apply to do de railway protection force sub inspector SI post sange chilu beset buiberia ze graduation rai razai constable post sange chilu beset buiberia ze lisiki peset kre pass to lumele ne apply to do de Zai Aketne Staff Selection Commission SSC ne Combined Higher Secondary Level Lisiki peset kreuze ka naloi lumlei na hange department ka cham ramege recruitment drive te kyuzela muidele I'm a post rameze lower division clerk junior secretarial assistant postal assistant sorting assistant nai data entry operator post vacancy bamezene changchum haisna kreuze ka na chogu me anui Zeme lesina ma apoga ka zoga ne ma ane kram ke hizite setting kum chang na jang ka ma dai gene online apply to choose ka pay ke hizisna ting kum chang na jang ka ma dai lungge apply to do de Zai hanai ka ke Manipur government ne recruitment drive department ka cham ramege tet ke zbam be anui Zeme lesina ma Manipur ke lungmele ne online ne apply to do mui de Zai chogu me anui Zeme lesina me ipo post railway protection force SSC CHSL Manipur government department ka cham ramege apply to ne ma ane chuna time office ke wangze apply to le duile Chuna time office bamze Tamenglong PNB ATM taige la leizai anui Zeme lesina mahange pe miseu ze te leu kai gulei nalang beteu ze nangni mi hai manane Chuna time YouTube channel subscribe to kai lo zai anui mi hai manane Chuna time channel du kade pere pe mik madai gu marasam ki benai anui Zeme hange ma ki be to ga be pe changla rahange hai mana ba gwak se tensam kale ze kem gai de lei Azina lungta pen me na mai hang a aigena loi du de lei